community connect yadawara yawo oye Nkanfoa na dem anapane akenu anape yeti nkomo pi nyanye odukro na nanafo otoda kono yanye na bonkomo ahawa kani na no nadmofo wabecheche wonidim zoom lion fo wabecheche wonidim yagudo na impempeyare bebe yegire Nkanfoa manka munsiotre mahameyiwa sa insupute kakaba na gateri na wesiu na ahade ahawa odo aka mpanyimfo na ya orokodo mepayin mo akwaba ase kakache no oyin pe bi ne pia yin studio has ta yeshe gate ya oda station gate ni muina aye ahwea na efu omene adwuma ne otedan yo mpanyimfo yadamase Emia mi wuru kese oye Nkanfoa ohina ote gwado nankan na mi wuru kese we from Assemblyman na ma owo ikom ha oya no kwala ya pele ya ka man Nkanfoa man nyina woten de odi kan ya pan Nkanfoa man nyina chaw de won fan chen Nkanfoa man oye adesha ye dadu ikom ha onam yewa sabi onya lebusuan yade tete ahwahwa wa betne komenti amo ofra manyuma woma na ma otinde asam kura ode ya komado e wa han de oye ebusuan panyimfa wo komanyina emi asamwa ki echeche wonya Oma biano oman ena adofo chili bade oman wole ye amanyuma wo ekom ha nkam da enem bia da obasi a osafiniti ntinkanye ebusua na ye dade okom ha no ohen na ofre na ebusua panyin na na chiame wore to wada o ende ye be ya amanyuma Mirikase oya insona ebusua nya yase ikoi oya hede no ebusua ni yi asase de to ma Nkanfoa man de wonye market nya la ebusua ya atan Nkanfoa man asase to bonfa nya nya la ebusua ohina otegwalen wa atan ohina onya amanyuma on freedom de o inde ya bya manyuma ya mpede assemblyman inde webegina assemblyman ande webegina de olobo man Nkanfoa man no sabi ofa ntampe fla no yeyi NDC yeyi MPP ni da o man no ofa ntampa de efla meka ne a hwe gota nsuta omen ikroyi oya bade ye wo ikoye oya Nkanfoa man a ye omeyayi na ye no ye tuato omanto bibi wo ikoma ha ye twa ma aba na nkasa odini sika da ba ye Nkanfoa man yeyi oma ebusua na wo koma ha no wonye wo ye nkonte Nkanfoa man ne da ile yimpewu mo tuato na yimpan otia eti ma wususin de wasembi sayin de se wo yo mene ya oda wodi adwuma me bi sa de gota ahwea aminimi empena he na wo ya amendwuma ma sembi sayin nobo Assemblyman mo ho do ma sembi ya no papa waso wasembi sayin de nya mesuma ma je ncho yin ikoye omi ayatene pa ami mutumi wa adibia owe bia ya aban no iron oye na amanto na wajejin ami wokoma ha mutu konko wodiskan santo wihiem na ya kache wadwena obi so wala yitua amanto no bia ntua wase kwakatno ni gosu
Sabwa, Nimbutini, I hear. Also, paying out, you know, staff of Balabian. Oh, paying us an all our farmer. Nkanfoa ne menyu wa papa odu sande a oya ahiyo tiri na ne payin asasa adema ebusuafa sabi wa o ko ma ha yan ya ibuman no wa fa kwan biro no wa age wa twan nto am nkanfoa menyu an youth no woye boje be ba woye nti sa ahin ne se okrom ne se ba ma do temia obe se youth mete won ye adwuma ye bisa amenyuma ahwen a osigo Uncle Bra, ye be so. Why ya menuma as maybe what so in Yas Miss Biara? Yas Miss Biara, young Yamo, this are some as in Yas Miss Biara. Oh, in your practice, some of Yakanwa. Nkanfoa no puntu na Nkanko. She got ya odehe no mesu. In your nonko. But if you quit, they are quite big. It's a yo, Bibi Sawada, why are many women that he? Hello, Asoba. Hello, Asoba. Ah, Atamuka. Yeah, Metsoka, Yantu Jadiga. Asoba, Yantu Jadiga. Hold on, Eva. Asoba. Yo, it was a yeti akoya sobo ne line on to me nti bibia itoma be san na chi na yakwa sobo na amanfo ho se bisa wo wanu abomade na fi otuma bisa nti asobo so ebom e be sara ba wo sisiara anabo aya Benjamin aya BENYA abaka hinisa aya assembly member wo aya community him anabo yakọ aya studio bi a yete mu ni asoroba amanfo bi usere amedwuma asunsum atofom aya assembly member community him Bazi na ri oya no kwa na menyuma na atofoma na enyo ma erika no oya no kwa sunsum no akofom osende enfrida empedodoa na yefre emenyuma wo ba na nso ihu yipa dodo na wo ba na onso enyua nti afize ye hihye emenyuma na momenyim da yame ya adoma ochina ikubia wo matadesa asoro ma ofo no suma wori yensesie soronko ewo oye hene clinic ho okay no so no yezi yen ho bejim na ye fa kwan yedo ya kan fa ma obiara oye Nkanfoa de hye na dwumeza ya kine obokoro ewo clinic ho no yetum na yezi ho ahyem oni fiwa menyem unit committee ye share the pen ebi no wabase ne ko yezi nyem egu akwam na ye on kire bia no ye ba fra emenwuma na yetum na ya yensesie ewo kroyim aba na emenwuma sunsumi asa asoro tofom na aba na mo so na etumetu ho oye enfida okay mebeze azi mfa nda memfi ebien okay ebasa na ya hyasi okay ya hyasi no na oyaza ahoka no okosoro ye pa okay enso obodu bebi no na ahoka no orokofom right ezi nkomo a ngofo wansampo kura na de ebien misre mu worekan ma ngofo kan de omantu awotu ya no wo huza omanu ozeye nzole cleanup so wujai odo nso wujai osenda wose wo hu sense wode wo bana wo be ye mena adwuma wo bre a ono ntoboa wo ze ma oma no wo hu kwana wo fa no woze ye okay na ono no ni nchirem kakra wo ho na hia so manafo na so oma no twensa friend po de yamra yamatena ase no nte ya ni yenzi nkomo etum sesa emebo na ne yere kase yamba okay ono ye mosoma hawo na mo se wo hyema nkwankora ensan bebre ho a eye wo ka kirem okay me pende nche o ma no fra ina ye baba e da masampo no ya baka okay ono iza amoso me pede emebo no yetum ye hyene nso na o ma no fra yetum ye ba ye bezi wansam wo ka no bebre owom okay na mo na kwanya ne ba ye baba ne ya baka asam na ya na yamba eyim ho kakra oho right ono be basana abanodo ye kwa GPRTU payments abana na hu GPRTU fo why meeting there prageda am se obutu we fi krome aba asama ba oh pain with the wasi wa kwenya da mama ebisano masa right the work bia no oboyaka ayi no kwa sande ono bia ye gnoziti okay na siritu na anyi fa na orukwa ka yegme no odidi yeah na abofra no chene kwa mbo okay timu wa de all abofra adwuma ye wala won yokwo adwuma no na hwe adwuma ye okay na ye na nka fa asam wa wo fu wechi okay ko sa asam abechi wo prade no nkai ma
ina aka papa na mama ana ubusie ya oto adori yen oloje no otawru no okotweda wesi ona ma ya tete nti bia ina dwe de olutu biaru wa adwuma ya hu yo eje me tese de onka olutu bia plage do be yenko oya asobo oya studio b asobo atemeka yenko yene yimi ya asane aba na yipefu yetu abatwe komo yenko munya metewo kapa na mom asembi sebi bisa honorable boya no de what in safra mebu na wamban mebu bi ja olo anya no kwa want to some from yente papa honorable say what to na wamba say to go what in safra wo meeting as e man de yen youth ni ekwa yen adwenche ya che no banfun wofan ye adwuma wa ma wo tirim na wo ye nti safra mokor na ma ba kire ma adwen na mfa ye adwuma ade che fra ma mamma biawu nti nti na wo fan na yamban eti sesere na nanom nye assembly member watu abaman waja atumi de afi wenum asem biara wobaka no ana wadwenche obekire no na nanom wo baja atum na wo da ye adwuma wo fro we boko ono de wo fro ma ko no de one announcement na yuti wo kroma nya ya nti na ma yetum na ya ba onte da mada yamma ju eti ebusia ensamno no muda no do na ye budia abranche na ni di komosisi asale bi sane de na adwene pefu ye se fufura na ofra no oboko iyo osofra no oboko budia eti yo si yambisa wo de ma na nanom nye assembly member wa kan se wa takoma pado watu nsafra da bla na wadwenchen baka no mfa nye adwuma eboko fena ya baba na ikroma de aye manwuma yesate manwuma yen but ohin obeyi na ohin na mamuni nti na ofra manwuma ya mma because mpanyfo yen ya adwen as ye che ya adwen a ofan ye adwuma wasafi e kira adwen no be adwuma wo fro eboko wo fena ya baba yara sika mo so fro na wo boko enti ma yenkwado na ya misa ayi woto asemi sebi ko ma asemi member onya so no tey ma what's this yo honorable question na olubey ya pela ye bi so there ya bai e bai ya bedi Assemblyman a nwini nchenche ball na oda ho no e be dwuma pa na aye no wo ho center ma ye bi so on there ball no oye Cape Coast en Nkanfoa constituency kaka o no na aba na baje there sabio obasirai wanto obasirai there mempanyimfo fama asase no want to ball ngo since am you look say Assemblyman eh magasim stop on yamransa atabati junction toilet iwula wodi foina no Nkanfoa na wede wotugu won spray ikom won yi anwe no ho ekoma aso ye wabu so mpanyimfo ha oro won wadwe no ho ndobai amfo so wo ba Nkanfoa no mun nyansa nka afi so toilet wonyigum ene wagwotwe bobo egu Nkanfoa no ha Assemblyman ya pray ya bi so there eba na mo na etu afa ho e wo toilet a sabio wo tu fi nkofu ho amaido wo tu gwa ha no ejumedi ben ina aya ne afa ho Eda se kamo nti mo na bunya na ye ya abafofo do sala mate e basra ba ho honorable member enwanom no wala ho na ye wa wotu muzan ne nnazim ba ho no wura da ma anya yim no na obabutu gwa na emom ebe ya assembly member aba na mododo na etumetu ma yele ba na woto no ma Nkanfoa aba na mo etu afọ honorable yo me da se kwana ball na ye ba Nkanfoa de onam de menye ebusuanyi nti menyem okay ebe ya assembly member menye assembly yezi mu nkomo nti a wo fo ne yima owo wasteland site ena Mr. Akumi obetena hey Mr. Akumi de me na akasa wo phone no bebre ene first time me na share in person okay na so wo hank obeye me dasefo okay ene me kase ekola first site wa machine is wo daily okay nka na nka oba busumesia amaka twa na menye ntum okay so until na obi ara mfa no wuro mfa mba okay nti me kase se yefi ha na se yekọ wa ibu na wo machine osu a almost every day where was spread no compact okay tinya anamona metun wo ho menye Mr. Force no no ye environmental head wo assembly okay na ma chere ne de se wo bade wo be spray board no da okay once man na ene board ne nti wa Nkanfoa be he chefa no enye board ho nkote na once man wo tena
ebi ba Nkanfoa koma ha okay you want to say wo be spray board no da won fa Nkanfoa ma won fa nka ho no me spray ha nyina wo me spray ha nyina hena gata sinu nyina no wontum won spray okay ma be dem wansema na mo ba wo ye ntum wo nyina no wo brazil wo Nkanfoa koma ha ono so yegu no yetu ho na ma be ya dem dwuma no botum na wo enti ya no ma kakra board na fam ne ze etum na etu yo asaba maba ye kwa oya GPRTU oya open MENSAH on dey be say that GPRTU fo awa ha pragiafo wo ye benyuma abenta ho so wo ye bi e pray na down ni how many times so wo ye benyuma open MENSAH yo ben me da say wo ye bi me biala open anable obode with the ye be community ben pragiafo wuso me ye okay enti pragiafo na taso do abesin a wo ye benyuma no bi obia na model boa obia na model bo me ye benyuma okodo pepe na mira ore de point no undu ni biala afan way okay damna assemblity damnoti enti ye hwe aya trotro wojahin taxi wojahin na yellow so to mojahin de mutum ma che o hwan de trotro on ye 3 cities okay taxi or ye 4 cities but okay yellow is no sabiwa me me no nti mutum hu won hihye na ntwe he we yellow phone wo anji nukure mi menti hwe wo yo ebesena ba nde yin hu hwe kura e bowo so wan sa na yakọ ntite asabe bawasi yanto ado na yanhwe nazamba wotire sa wo ya nananum do wotin sa ebuche pefu do anwala community members no mrente no wakuro ma hano no wa aboa no wotu etu anamal wa akọ nananum ho nda anso beka wana yan asam ibibi so asam so ntum ya no anende bia te se nananum na wo fra meeting ansa na mebu no akọ yankọ yo madase enti MENSAH ka mopayin bi wo ha da me bi se yara opayin asem sayin de sana nanu a wo kroma assembly member impose on kasanwa adom mpayinfo mbebun menten ketese wo kroma ha so awon so ba no ma na wu tafa jibeda otire mu da ma Nkanfoa no puntu na Nkanfoa ba no mu no wetu ase wasen bisa ede bisa de bia okuma ana wo bia obetre kuma ikro ne puntu na oyeden ohwehwe yene sei bia ne ye ya aya na adam double cavity ohwe se makachira ma dubi wo ho wi ase anyibie mkote fosibe na yim ohom bebre na suni na nechi wele bema no medu oyeden oyewin na cavity ohwe se ono oye main one so ono omutem nkre ya mo woni chenyi na no so ontum nko ono na onam homa sisiela onam double cavity ya benua ba oyo osu ni nti na oya bu na ahwe na ade na wo ba den wa kechi mo so mami mi wan wan ti susu na won ye na dan ni da cavity oja wa asama ka no sensible enti susu na sisiare da mo convert won ye na dan oja anu biala si wo bebe bia oji we bebe we tuma che want to convert na won ye na bridge yo ojo no wan ya da me da ye boko nsehwem da me na oti yo enti kamo ebuso mu ho na ebusuafi da waka bia no honorable nana suma nana no mpefo obutum na waboa medase yo asaba medase achire hisaka asaba basa na chi akono na za ka chi bia otum na za brante we are back to studio na fi otum na ya tua hin komabado na ya ko oya hin eyim papa nti meje ya asaba kamo so bodium na ibi wasembi set mo honorable ansana was yanko basi mbisa inde Nkanfoa se aban bi ba na obeye toilet another project with the man ba the man na 40 bon a o se na azen wade ma rent another wo kom woji scan sa azen 40 bon a o wan na asade a odo ye mpelo no buyim na masem ya no kamo yan sampa wasi aban
na ɔdan project in the community na project in fort ba ho a wona na ɔdɔ yɛ honorable asemi what dey ya no that's it ya ko honorable Assemblyman honorable Benjamin we say Accra ban wa be project ahoro wo ye Nkanfoa ha so abandon repairs ba ho a ho na say da wona otumo repair ɔde gya ma say another tere ya ko ne me da say say aban no ze bibiba na say enfum ba ho a ɔde nya aze no woni nsem a ɔrehwɛ do no ɔno ɔyɛ ne sesie me ya no dem asaba what's the one there? I want to ask running 7. Impa, what did it sound? No committee or that is someone sent. I want to know what you say here. Sabi sakwa will be sebio in there. Toilet na osi eroko adekum ehwan. Honorable no shada na there one no shadow as a bit. Honorable, what's adekum or your janabia no? I shall want that. Another dam contract. Bojo says yare yare kase asibiara owo kroma ha odiska bro man bia anyiwa oshamansa okay ni na wo man nsem o man na wo hwero bojo nyo o man na ndu ne hia akofo bibia no owo man nsem ti oban na bebi ase ya hwa na oro sisi bojiska na oro sisi nti owo man nsem ntisamfo bia ba ho man na odo woye to oban na na go sisi a asasam me ma abaze na eye fon nti merika say asemi na sha asiri twa na mo ne bi yeah Nkanfoa yehwe enzama odisika de Nkanfoa ebi ebo host okay ena ejana no bia okay ena yewo bebia yetu wurogu a yefa no dampempe okay ono awo eseyi ho motuma academy nzeme na yewo community center a ono so odisika odebro ma no ni nyina yaza owo omanesem afi na assembly no achiro no san krata eza abro ma no ema bola no obebezi Assemblyman nsem nti empempe ye kaseze ministry dua bibiara nyi wo kro yi ma odisika bro man na owo Assemblyman nsem ni na wo o man no kite asamnani kamo ensabolo banema so yo yankwa community sit when I jana we kujuru egu honorable Assemblyman what sound kujuru we oya no kwal ano oya no kwal bojo honorable Assemblyman omu ejene biara ngui Assemblyman omu ejene biara ngui aya Assemblyman kasama afu ya me wa ha mo kache ya na ansa ne ya no kamo what we kujuru ejana dan wo sit wanaka honorable sira oyin mo hwe honorable so oyin mo hwe oyin bokro kujuru we na kesiku agu na abana ne kroya nazimbo wo mo dos pa na abane de ketepire ne mkroyi ma wokuju anade mpawa soro amachi wokuju de endem ne egu ne kro ma bia lante na ma ho bisa asam ne mema apayi bi bisa o bisa su we ya no anwo na wo kaye de medman wonam na wokuju we ya kwa kasa ne ba omam ena Nkanfoa wo fle oye Nkanfoa na okojuru whereby ya mama apa kwoti da ne ma me na bia e kwoti o man dam what don wori chi gro ena one ma yen bi sa sa na no nyam kase a yer ka nyina former president Professor Mres obesi school other man can ya pray bi sa sa ma there anyo rota what say school there o shefu school there what say ena inchenche board no kan mentina adwuna ase ene kwa no onka na say wo mbo bia wo bambo na no pe wa na ya wa ye to le bia wa ha ye to le bia na say honorable yes sir yo ira say asame no wo do to na bo neyim na wo ya na na bo wo sira sisa we bubuni oya obi ne buburi aba na man na tumi ja afo ho madam pempe so yetumi aduri anam de bibiara nyi ha this cabro man na ohyemensa me dika makra nyam ne mobui yetu wana man na
Omano Oguru Orizihu Inkitahu Orange Biano Wabaye in the Aman for one come up to a Omana Bay. Anyway, you were a rubbish dump and it's a community. There's no Desmond another one says or two Guru until we Desmond Bias Krumahana. You were ways been Kasakor. Okay. Ono Osi Eseyo. Na Majimiza Kasakor no a quarter on Swinhan. No, she is in Common Ashe. My MC on your assembly answer Asha, the one warrior one is it. Okay. I when you summon day where you rear Ibenya Quer Akahon. Okay. So granny is home or ye and come on. Okay. Davina, someone say, as I answer about one of your corporate MENSAH, you are yellow for, you are taxi driver, so you are truck driver, so I offer bread to be in MENSAH, which here, over home come on. Now, community no so, I have GPRTU. I have a benefit, the community will benefit to GPRTU. Of MENSAH. You pay me that, or Quenya, that 20 years. Maybe I were Mira, yes, Jason. Yeah. Nia Yavaku. Okay. Nantasia, Oma, Deno, Chi Biara, Oparon, near GPRTU, near cooperative. Okay. It's a young day. Taxi, a Beluka, network talk. Okay. The fee mobile, it's a taxi, Odun loader. No one, Obiabo for car, will get you a Greek junction. Okay. You will walk or drop it. You are no half from account. No, that see them walk taxi 3 walk and sana. Not walk good. The means no, yeah, or the Yaba. Yeah, no, Siciano. Yanke China, if you Yankwa, Untum Fred. Simum, Inya Yain Juma. Okay. Siciano. Upper MENSAH out to my kind in Canada, no way boom. The CCR, the Busana, into Ame Busu. Now, the Alabama, I'm a two name. Asaba! Yo, na Nkanfoa what about it? Yo, come on, easy. What? Na, Nkanfoa kano. How Casepa only got Tessa. Or there in painful 1 year in Bedwin. What's in got Cinnamon Suta in soon in Bamfado. A how Casepa no Korean. It was for one company in Yaki. Into Honorable Assembly member. Bob one. Now feed the what would they would are. Obako no Acacia while 5 yen with our shadow. Nkanfoa no punto nkanko obeye adwuma sankanan wo boda wu na wankwa afidi wo boda wura wo boko kamo yansampan Yo, yebada asipi na joam kakra pe subinom yebasa wechi aba na adotalefa wo oya Nkanfoa ha bi mezi nkomo wo kitu bia nsa bamada wo so hu na nda ya behe wo ba ofunu phone wankran na ra miale ma mi no kase no ma mi tore brade na cha wo so etuma ba TV ni mi ante won yeti na yankwa chiri ansa na etuma ahwe nta ho na wo fiaza ha Manchester no nda ya behe itaka kaba ba kura wa wala bobo nzama aton na bobo na prize na bo wo sandboard nezen da ami muso nezen for GPRTU Nkanfoa branch abafo kara abafo free nti ebakwa ho so inwa akwa twonkomo nti ebasana ba honorable ya ba biem nkoma pinya ne yetumi yeti wala ankesan ba ze pa no ba wutim ne dwuma pie tu wanche dwuma pie ho hello kwede my assembly member asati richima acher ayaya mamanfo ato aba ma o metumi elbre ba ze ba wutim ne pere ya assembly member na bo community Meda say wo mo kro yim okay meko mefita school ina meko wo kro yim okay na mankara musko mako ina asmo ko no gwe okay na magizi de omano aye biama nti we dumira oda moso biye bibi mazema omano okay na afi so enama bible no say dodo no hwanenze no okay oye yankopon nanze yeah te enama nkofo say edwuma yi ebotuma aye
ehwe kwana so obi ye ne dwumezi bi no ba for da ba ye dwumezi no wo chia me a efodo ekasa dan na madwumezi bi peye no de ma so ko assembly butum da apira asesa ba okay nti yi na o hye mo nkran de sadam na Nkanfoa man wasemeza na mutu de ma na ma no na muso da apira bi aba Nkanfoa it Assemblyman if you do ahin and our first time ahin nya my first time ahin nti me twemfe bi me fe ba se na mo bi abaye day 1 wo so in wa assembly ba the pa no within 2.5 years etumezi ada abo Nkanfoa man me da say yeba no security afoma okay oya ze metu mezi nkomo e ma opinion bi ofo no opinion Japan okay owo ECG okay minikezi ngo opinion no te ha okay ti minikezi nkomo sa assembly beti kuro yimu tore musu moboa Nkanfoa man okay nti opinion no odum yan street light 70 pieces oh I see 70 pieces odum opinion no te bia bi efa na akwaechiri nti yazina mu 20 edo bo akwaechiri wo 50 no wakani na ano ya to petin Nkanfoa kuroma ha yaba no ye school sema mabaro no wankyere bia na mutu anamako chief executive wore open mu wanzama a oye adesua ho nzama won Nkanfoa ha magemizi de do ye bohwa ni ye tuwa na mana obobo Nkanfoa man right ana ibinyi yene vocational school a obenfo atamas o see the man Nkanfoa man right but the MC be no bo hu ni bobo boren os ono abo de mazi o kuroma ha mese nyew eno temza yebotu ho anaman na ya hwe kwana yebaforo ya ma school no we gina nado yeah e wonti minizi nkomo no wancher no ka na mama omanfo no womodo ho mobodawul e ma oman so ya adom ekodo ho oma head of works obebo hwe na otu ho anaman na school no na ne gina do no mo tin de professor Mess na ne kotokum sika na ode hye dwumezi na ase okay na nyametu nsafra no adono obegina standstill na yetu ho anaman na yakwa onam do ye na kotokum sika nti na afi ye hu bebia bro ye bekara ye benya na source of funding etima bei ma so menye MP na oye chief executive yesi ho nkomo okay America say yetu azene ho anaman ma azene akahye get fund wonensa okay nti motu ma case de the next get fund allocation a wo baye no yene Nkanfoa school ri obeye mricha fund okay nti anape menya nti de wore ba hai na mahya asa menye mi MP minizi ho nkomo mini wasakwe wa case de ampa the next get fund allocation no oyaza yene vocational school ri wo baka ho a ye baye ho adwuma ma school no wa fa ntempa efra otia obi wa ye ko Roman school yi mu he a okay Roman asofo bi a obezi ne dwuma wa ha na orokon oye na adwene obesi classroom se bien okay na oza adom hen Roman school yi osi wie da me na headmistress o wa ha ye headmistress ye fere Jimaima okay enti mo hwe mu hu da school no we se wie na mofama no nkom na mo bo epin na madam den enti na mofama nkom oso wo si wie no wanya blackboard wo okay ene so blackboard de onya de wo de edwuma na wo se wo marker board yeah so kada ye nyoni bia ye pe ampa madam e kan me so oye e kwa na ma so me hye mu school na ase na mo wie me infantile school na wo na mo wie enti modom kodokum na menye afoforo size nkomo e mo wo so ma asen e ma classroom se bie na e ko ho a ya ye marker board no ho kama enfida ende wo guda wo ye mu adesua nti ye ba na oye education na anamana kakra metu nyin wo hen sanitation oye menwuma ye hya ase no na ho kan kwosor na afi no odu bebi no ahwo kan abofom kakra nti mo hu nde bebre warba a honorable ye be ye menadwuma akaze no wo hen mesuye mechiro mensa na kata medema nso wo Nkanfoa ha da wonno me yen akaze a ye botu ne za ye wasafo dwuma nti America say Roman asoro wo ha wodom hen bi ICGC wodom hen bi ena asoro bi wo eseyi soro wo fa the city of life won so yame na adma wodom hen zama bi a America say ye wo Sophie ena enner kakra ono so ye menadwuma yetum ne ye na dada wona no ma no wo Wellington boots kakra wo ho ono so yetum na ye de support oye yene menadwuma yam na hen apomozina afam ono so Nkanfoa man ba je ho dase ice cream na me lobby e ma oba ha true oye Crystal Lions Club a wo gwe ha na wo baye oye ice cream wo de man Nkanfoa man na wanyewan sempoa wanyewan dama meke se ebi no ha wo ben wo se cataracts wo honan yuna do ete ebesiro ode ye no ho oye operation
America say mpanyinfo a na wagina kurosu a wanye onua asorba wanye ne ezi kita ho no opanyin bi a obisa asam no mpo no oyamedasia a na ewa akọ interpret ho ma na enwi ka kira at na osiri no wetum waye no ho operation aka yimpa a wotwa yeba so yebohwe na yete ho na akọ ema no so wetum waye ho operation a no so wontua sempoa wontua dama ofuo bio mutumi a me interpreting oye asibiti mi woni ze nkomo ema won so kokuri asibiti ni nyina ibaka na kase na wot bankanfo kuruma ha wo me na enyim ha na wo bezi dwuma otedem on so be ye comprehensive health screening what's ma oye Nkanfoa adeshi wona wo hwe enyiwa wona wo hwe akoma che enyere ba horo ni nyina no wotum na wo screen won wona odo wo mo won edure wona odo wo refer won so wotum na wo refer won enti yi dwumezi na so oban health afama betum mezi ene dara Ghana Health Services wo ba ha wo yembezi nkomo a hia clinic won pot wo so won enyi wo fa na chips compound wo hwe won de aha na eguamen nyina na border no wozeba to be hia de yere ba kura ne de bia bi wo ha owo de obi nya bi a yitu yeso ano wo kuro mahara a onge nyere ye bako ntebet na de ewium eye honti wo pre wa upgrade yan chips compound wo de ko urban center ene dara me yimpenfu no kesi ho anamana wa kire nzema kura na ebien bi a impempen na all de ye ewo oye asoye ho a obanam do mo wetu no wa upgrade ha wo da ko oye urban health center nti wa hye he na ye be hya ase na yezi de modwuma no ene dara wo kire mo yimpenfu bezi nkomo a anet fu no bi aye krado there's a watch why you we yara obaha na wa maha no otum wa be urban health center nti obana ho a damena no so betum na maye onchere bia no maze opanyin bia ochire kwana wo foro wanya no woba na kwana wo foro wodua emre me ne baha anso hene information center we ho na tete otedam no wotum na obaye oye Dr. Rebecca ofi oye UCC otum na obaye da medwumezi a otedam no nti dwumezi kura na bia metum na Mezi assembly ho what the boreholes what the bay America say first 6 what the bay no mother roma metum mezi ho nkomo e man kan fo yen me chepen obiara onam oye new town kwan oroko new town no community center na owo no nachi boho no wetu akada was a politank bebesedo oye mechanized one no wetu no wa mechanizer ono so afofra wo oye new town ho ina no botum na wa serve one tinyi zama kakra Enfri ebieni metum be na metum na mezi na mepre Nkanfoa mo wahye na sewo de mafi kura ozikan no manye adwuma o sende assembly da time no yentu yenyi presiding member obeba na assembly akatena setena ebutu yezi nkomo na ya yenti maka de zama kan na no maka de o ye mafi kur 2025 na mutum de dwuma zo tire nyina metum ma lobby Nkanfoa man yenesa wetum waka right assembly member no we ndagwe wa kuna ime pa and aka some go so ya no maba and pedodo ahin no in community dinkita ho communication oro committee obaba manje ye go pay mensa ayi mensa ya ba hola pepe so ye diri ye wona Nkanfoa oro gbe ye hwa ya Nkanfoa wa yellow foot atu driver fo wala nkesa akaka no fedodo ahin ukija kushia me license 1980 na me driving license na mira mbapa ma me won bi yasin mbemfa mboto won kroma no ayanka fun won tu won da enye le be ya be sele na utuwa kala woko aye nta abu kai bi nti na won ye dwo ha ni kro no on tray nti le utuwa kala na odokwa awe wa ka ejbo opuna na wasana ba na yesu ya mi adon ama yesu be kan se wukrum e na prof anko for the crazy amen atamis wa ya dama papa I see so tasa Nkanfoa wotu plan so dam very well because ono je kitia na oye road the common fans ka odi ye road na papa wa nto ye ekwan wie 3 papa ne papa ya meto so friend nti ohwe bibi hu na oje bibi do na odi ye kwani nti atamis yanko for ka chi amen biala obaka atamis on ye na papa no o trofo odwin kwani hu ne kankwa hu so tasa njiku asesa send mbirin na Nkanfoa ya fa te fukar wa terrage da mutamen pe fu de fukar wa terrage lanso was asana wo ya kar wa bafa
na kwana oda se ne munye sutua potuos ja yeso abe so be yi komie ne me ko banka akra ma papa be ye ko ni ba mo ya bo nti yeso ore me ori ibu station ama biara onka bredanto ya sha ni ifio ya e de betotro si on this ya budu da mpempem si sisi ya igusi ya yo abena nche bia yumbu wie na akọche wodmezodo ya hwa wo kare ka 1980 age license da be na de ka ka na sisi enne mmiri awon na wa ya kechifi a wo kakale ahwe edututu heze hu na okwenyi baba yo okwenyi medasi ya no ya yo abofo why mistake mu ma no wa mansaro awu nkan ka na bo sheke na education ka ma wa ye na we fu yendamen orkona o molka sadwa on kwambu insuro igura so ya tenten won o se na ibi mdo ko jebi biako waba bisuko ntese ya ba ya hwema ola wa yenti be kare ije wa amode we do pe mo ye bia se ka che won o se na aso anta onye demonoti yeni station ha wo lodi abaya adwen na yenye baby fufura education station boy wa baje won sanda haya na nazuma wuta atreja ha so da station o me da hin office ni but baby ma car ncha wa da run about it o so da station ejija say ko baby fufura obobo papa o se na kana ka kef wa ka center read about nti se senye ya anaka bil ba kwapa no chire nti na mpu ba post ba da sha na yendam me say iguri easy nti ma try there nne na sabi de me kan asase bi ayin go biu sa nti ahweye no ya ha ya hwe ama sembi onko tubiala na ya kon yisu ya wa imbe be mo wala ban obo hen ndi na be asisu kwan nti aresa student no nyaduma nti suto po apotuosin ole tutum brombo na nas ole tutum nti be sa ban de omo bodina no ntwe na yonhwe Nkanfoa ya wodi ne mo sisi e so omo mpefo ole wo hwe kwan so wo hwe no sisi e ndi na dina wa be ko uju twani ya mo mfi ho ama asurubu twama ekwan fifiri wa kan ya amenema ado right ejemese bada so papa wan ko bo to da ba enti ejemese na de sredan de mpanyimfa amane cha wonesan o mama zina wonye sese wo ya Nkanfoa o se Nkanfoa ya oya hinlet president Prof Mills no de nak mo papa an orkede so Prof Mills ba ya kwani na vocational school otumori ya to aba empen anade basa up to now boya hwe fam na papa na wa ka bebi no wa ba ya bana na nti ya mamazin street light o kwan mo na ba se je mesa se ndie na efu dodo ndie na adoso nti ora ba mazin efi wotum na odo eye che da zoom la yo mesa nadmo o mamazin efi o makwan ndie no unyi bi mfi na street light no ntum na oyeye na nazamba so ontum na portals no bada ho na we sisi ara ba ya manhole so bada ho no we sisi ara wa ya kwanhia nti asamne ya Assemblyman bu wie na ya kwa asoro ho na wa chio ya dwumeze no do honorable ye hwe za abubu abu na yin kam hinara ye mbra wara wodo ye hwe assembly akọ meeting asanaba ukro ehun bizin kita ho ana eba na abeche ode mezin aka abu atum bam azekura owo wa ha nkankan wo mebu no ho yende yeto nsefro wana omba nti enfida ma me yanka boda me premishia mebu no kakra wo be ne di ma woda maka che no maka che hon ba dodo na womba nso yempa aba ye wokura na ye engage one se ne yempa ho adwuma no na owo mot kakra nti yempa aba ya tunu ye be no ye be nti wokura na ye engage one anabo na bakasa no wo sa ya kasa wa information no do ada ye baba hanu so binum so bakasa wala ya ta kasa information no enje ndira se abanda ta do so kasa na ado na ma to ebi a wa se mi se no frɛ owo ne fie na obutu afa ne so otu bi se enje je no so obutu ababoa me jibe ni ya susi papa okay yetini ya baka ho ye de ta na wa ye ko hene mi abaza ya beye Nkanfoa etum na asan wa aberedu ya eya Assemblyman be wonketenwozi na ahemfo nketenwozi no so wie pe nananom me hu to anamu ne ye papa okay
nti dwumezi a ɔrekɔdo ndɛ Okay. ɔbɔ hɔn amanzie Okay. maybe bia bia no munkotiri hɔn Okay. mi hɔn ezi ɛho kita nti mmeri kɛse mama nka street light ya mobɔ wɔ Nkanfoa yi Okay. engineers na wɔbɛ fix no yɛwie no yɛpɛ bi kakra yɛ zema wɔn Okay. ɔman no na wɔyɛ yɛn adoma ɔte dɛm ɛna mafa dɛm akɔnyɛ so na mada ɔyɛ sister Lizzie ɔtɔnam wɔ ha yi a Na ebe on timu kakra mla hen. ɔno so bra mensa fan fa. Until it wa bo within wa di the cha me advert na no yeje. Ba ma na be show. Ma wa bo within wa. makede engineers no wɔbɛ no na wɔyɛ impa bɛyɛ esia Correct. then wɔbɛ na Assemblyman na onye sika na aka sika 50 Ghana na mo plan tizi ejuma ngofo be wɔyɛ abɔ Nkanfoa krom here miskani ɛbɛyɛ mden aso na abɔfra na eziba na otin ma na me enuanam esia 6 packs. akase pa kyede nche 50 cedis na cho onu bebia enso wɔyɛ mden ma adom no in fact de bia bebia mi gine bia na mo bɔnesin na mede na asere Na wanu amo. Mejimu de namun bakra wasa. Mejimu de wasa. So on say so that atiri waso kunya de dem re ye no. Na ye no ma kama. Na me prem Nkanfoa no wata ase de. Right. Assemblyman na mo he menyi bibiara o ma masika. All right. Bezi ze modwuma. Right. America say street light ye boy. Bebre ye adwuma. Okay. Electrician amaka fa no anara o wa ha no. Wose no wofo pole ku bia waje 150 cedis. Hey. 150. 150 cedis per pole. Inti ye ko ya na say light no be 10 na wa show na 1005 yin. Ono ye nanka sene say e bia photo say na wor na wa say so a photo say no enya na papa me so ye 100 cedis. Inti so orofo kura na che ye kan 250 cedis per pole kura obofo. Minyi bibiara amma me income ma ze ye inti bibiara ye adofo na maso mokotokum na mezi de mudwumai afi na assembly no achiro card eza bre na nanu ye Nkanfoa nkoten be biara wodi containers wa wodi wuroguma wogi sika no assembly na ahye wo fama Assemblyman na onfon de mudwuma ot de kokuru bi ho no ontum na onfen iyo ni fiwa Assemblyman say medu ko mefie na me yi envelope sa ogumden ma Na wo ya appeal was a blow. Ebia obiri ye na ye for ebia obiri zire dwuma bi no abra Assemblyman adwude ya na unu ya sorba be ya me ni to apro ya bo me na ma na wo dem envelope ku bi kita mensem tini na hye community adwude kakra so ya ja tun odi aha enti ya ja tun hu di ya de ye baye enti no yesre Nkanfoa de dwom de obi bi so ya so ye bo wana buma no na mo aso wetum na wajin no mo be ya Nkanfoa no ba fa ne tempa ifra e wakwara ne asom won dem ye asom won ya Right. Ibada oya honorable Assemblyman as papa da wetum wajin wa wetu oya ende. Lema za wetum wa kan no ye na nkote na oda otum odi dwumedi biara o me da oda no oya Assemblyman abana namsin egwai oya anamsin a oja bana nem no so namsin wa ya Nkanfoa jama bazere ye nyina yetum ne yemboa na efi man Nkanfoa ntumpo se na sabi yale baba nya Assemblyman nkote na obuto obakan se de nanu fra wona wamba sabi mama wamba nda ye bona na mabunti ye nte ya asem na empemfusi frekitei ohia papa numa asem no so wo ye hu adwuma nti nya wo bi ne bubu na me ba bitei frekitei ohia numa asem no so ohia nti ba mazina na nanu fra wona ko no kwekitei za otum orokodo na afi fantikasa yetumi yeka wanna na obaye no so ye ba sire mebra otum wa wanna nan onya fanti papa abra identify oya panyin da wanna nan no na hompanyifo hwanu hompanyifo na wan ahwa na wo hompanyifo okrom ha da makasa nyina sabi onya fanti papa wo kan bat yin da wo kekere mpanyifo da hwana nan bi kekere da identify wo papa na kekere da papa na olokwara awoda kekere me papa na olokwara no iri chawo sofia hene sofie hene krom hin nti osana sawo papa njano so betu agina ato na fetu makwai nti yina yemwa na Nkanfoa onto mfo ne tempe mfura na enko hina yim da ma Christ karo Bible no mu no ose ne yina mbom yin ne twabi ne dura na yina betu akwai na yim yina ayeboa oboboa na fetu akwai na yim ye wie na mom ye de na achama pana ma oya asorba na fe yin na zema so etu atwo nkomo na fetu akwai ye wie e basa ye chi yaba na yaba pono kwakwa na ya dempe fipi asi Nkanka ya Assembly member na GPRTU enda be ma yiwe
or GPRTU hune shedo na so mpanyimfo plus assemblyman nanam what town here no car parking here ahe na aba France etumi na ya afa nti emi sound e wi ebobo na abado na ma yenko oya asobo na onko tie nti honorable e bada aso papa yemi sha papa da etumi na anya abakasa na pia wa hanko yenwi apayin MENSAH yemi sha da wa so etu dom hinara na efi etumi ame ya atra yenko asobo ho ye ba nke aka e boto yo kamo ya bada ase papa na ansa na yeboko gwado na ya hwe nzema eba Nkanfoa ibinye bi ato ana ebinye hu etibigwa na waso wadaboa udwumedi biara eridi won Nkanfoa ha no mememfa da mokwan do na mense adehye won Nkanfoa ina mense hu neye oye yamedi amesaw yamedi ebusua wo anloga yamedi ebusua wo anloga wona de hye kra oye madam root emi yamedi mami oten Nkanfoa ha Nkanfoa ahimfe na chiri ho eho na ebusuan wote mami yamedi mami root yamedi wenya ne yamfre neja na nche oyenka former headmaster dem Fijai senior high school in former headmaster dem Fijai senior high school mami root ne papa yen se ye kese papa no wa be fie na wote Nkanfoa ahimfe na chiri wo pe yami ya duma ochina mimindei wo ye funsia som wo Pentecost asore na siwdu wo oye Nkanfoa he ya etra na reba Nkanfoa kromu no eho na obaye no funsia som wo de bokwa akase no bofonsa wo fese yiba ebusuan baba batena ase wo oye Pentecost asore na no na wanum sikansa wa ye na yi damara na ade chei mkosida so wo bokwa na ase som wo hara wo fi asodem wa obatena ase wakata mami root na chikra intindi yesen Nkanfoa man yesen Nkanfoa kro ebusua horo wa ha enuanom na adofo asora horo wa wo ina ebusuafo nya na chira pa nya na no pamo nti abasra wa yamadi ana yamadi ebusua madase yamadi ebusua worisi yi yesam yankija hona na onkata mami root na chikra na mami root a nche obaba echi ebusua bebe yadi bia yetenayin yabaka na oye shoemaker na papanala me yata ase de wo fa ni shoe doctor eyo oye shoe doctor na shoe doctor no hwe neda ori edwumori ye papa mo akwaba wodi mahinwa se abe edwuma ni di huduma edwuma me ye mpobwa wo chafoko wano me ye mpobwa esa sidani ya mpobwe mfahini min chako hwa 15 years 15 years no babwano mo watete na pampam na wara ya foforo me ya foforo mo sasa pampam eti yehu bag do so a bag ni nyina me ye yembisa bag o sere we no wura no mo he mpobwe ogbe no wura no mo he ni wura no aya no wo ba mum ibi mi so womba ntirama gogo anyo daman nti baby ogo ebi ati how many years ebi ma we do be 2 years 3 years eti empobwa 2 years 3 years papa awo ene den ebi ma nkwada ko ti ebi ma ye boa no go baby ye boa no go baby nti oye ya na eja ye di atu manare akoto egu dem na anya ye jo eti nkwafuru show baby a ewo ye adwuma no che baby ewo na wambra na onyo medigwa ya wona bo be kude oro hwe ibi mo apoma man alkada Nkanfoa na mo station o bele shoot doctor makase yo yabadasi ebusafo Nkanfoa shoot doctor Nkanfoa shoot doctor onan ena yanyere bonkomon na oside se shoe no onfa fofo onfa ho dada mo waye bia wo fabla wo baga watetew ede boba pamamo na mom na asam krosin de se ede wo mpabo aba 2 years 3 years na magi a ode bokwa nkafo ode bokwa nkafo ode akamenuano ma wo hon no sande sabiwa waye dwe wa ha ebusia yegudo na
ma yɛmbɔ nwura ɔyɛ shop kuri yɛaka kyerɛ Nkanfoa na yɛwɔ na shop ha de nokwa ni ɛhwɛ no mu na ebi nka nkyɛn dɛ ɔyɛ cosmetics na yɛne maame so ayɛ busy nkyɛ yɛbɔ nkɔmɔ kakra eyo ma yɛhwɛ nkɔmɔbɔ eyo yɛhwɛ sɛ yɛnkɔmɔ no bɔkɔ na maame mu akɔ abɔ de ma hinwa aha ebe ndwuma na ezi mutone hwi na straze na pɔtɔ gbe wano kakra ma hwi straze ina cosmetics nti hwi no types ni ya ahe ye won hwi mu bebre ye won wa hwehwe na preko mo wan twetwe locks na afro twist kinky ye wa hru bebre mo tum zi chuponi wow na zin na nti ye bisa hwi aka hwi bi la wa ye train hwi no ma wodi gbotir kotin ana bi wo ha wodi bi foforo ye zibi gbotu na mo wo hye so ni na itiri zonkotin nti ne bo no o sase wa hen no ko wian ye wo 33 ye wo 35 ye wo 58 wow ye wo 100 cedis ye wo 50 cedis ye wo 48 cedis ye wo bia na nebo nti ma ne bo ye tene pa no o do hen Amazon wo hade ne bo ye zan ye 130 na 150 na 150 $150 foley wow it's a bit of show Costa television do what the guitar a bit show Facebook a bit show YouTube and we're here for Nkanfoa station taxi rank shop needing that bad sweet shop jo yabadasi ebusia nti sweet shop ono na yepe mu no dem ye kan no wa hyehyɛ oye spray ma wodi yetirim ma ebutum da ye ho edebe wa telum shampoo la edebe ye wuti ni nyina wa hyehyɛ no kama yegudu na yɛhwɛ da eba Nkanfoa ebenya na etefim wo ha na yɛrekese bebe yebu pɛ yi di ebusia nimu yakono papa na yanye shop no wura yambonko mame mesrew mo akwa aba odi mahinwa bremi kakra mahin ama yensa etuma aka oye shop yi ne dinde na ebe na ade ne di hugwa so mpacho gbe wano BF fashion gbe wem kakra BF fashion BF abad na wodi hugwa ha materials alfamazama mobile money we mobile money hey into BF fashion center no adapam na meti that abad na lining ahoma scissors materials ada pomade enti se ebi ba pomade obutu abato material no wa ha owi aso no wesusu wa apam anagere e wo bi wa ha apam akwa outside akopa enti onfa ho eboto a butum da akwa akapam oyo waso butum de wotama aba no apam am wow ebi show Facebook or show degetano Costa television ehimfa na obu hu won Nkanfoa na wo phone number won Nkanfoa taxi rank station no your phone number say 054 62 97 40 yeah that's it eti ebusia one no Nkanfoa ade papa eba Nkanfoa ebe ye bi ho biala na yeriti ho nkomo no na anepei ye won Nkanfoa ya de ma ebe nya bigu gwa eti won sabaka wo oye Nkanfoa na yehwe hene benkuma Nkanfoa number 1 coconut joint a ebenya na mom eyer na anu be moti ntimpenfo de yenu wa na ihye bofo kote jastor kote kameka sala kote a owo Nkanfoa station aha na yebodi na yenu a olidugwan ma yenu monkomo sen adopati a odi hu gwa wo oye Nkanfoa haji assalamu alaikum aha aji alehwe oye no customer na wa serve no kama ewi a yen aje bedi nkomo ye bisen hemoglobin nka no dina na de foforo hemoglobin a osan na hemoglobin de ona no wajeje ntata bisi bepedo yewe hemoglobin number 1 bojedu
eyo onfa we jedu ebugbo bia ko ma na jehu na do pete paracetamol syrup ana pressure mo from de empanyin de ni na no agya gbogbo himu na wa ye hu de eba Nkanfoa station na baby a ebedi hu gwa no etum na onsaka agya eyo yɛgudu yɛnyɛ agyeɛ wɔ bɔ nkɔmmɔ na yɛde da ɔno ɔwɔ ne shopi pharmacy anaa drugstore anaa kabakase ɔmpanyin no bra basen yɛda ase emu mami mu nkɔmmɔ ansa nan ɛba a ɔyɛ shop ada ɛbɔtɔ ɔyɛ ndama no ehu ndan. ɔbɔkɔ mbɛ so asɛm kama am de menye my area mbɛ so bɛka kyerɛ ɔma medu kama nti ɔyɛ obi a ɔyɛ humble lady wɔkan no bɛsoro kama mama medu nti mo hobu de bia wona wo hwan bia Costa TV no e bia oba Nkanfoa ha just papa ba akopɛ on Nkanfoa station no oba serve na mi da wa kama nti mama kama Costa TV dem na ya papa no obedu gun ma ore kan we ye ti di malaria ya mama agi assalamu alaikum mpocho sum na yankasa agi ebe na do pati na chemist. There are 4 chemists. Now, yes, because of oil chemistry, but as far as it's a chemical shop, whenever you come, we said you are the first. Wow. So where there is a they are shown, they are more faithful. Hospital, then we tell you, so okay, where your face is, put in oil. The symptoms so your malaria we test you for malaria. Okay. Then we give you drugs for malaria. If it's stress, we advise you to take more rest or something. You check so I had never let me check your pressure. We do a lot of things. Wow. Nti agia afutu be na de mama Nkanfoa waro hwahen sesiare ehwe papa yo be ya na la gine wutum de na pomudze ne heda nkodo ye nti na wa be wontra wa kesi wo be yela na wo fibetu be odo oba na wo be se ya mosa ya no why generation wa health your health should be your priority because yet how your dusty road do yes so young road in shada and you baby and that's simple problem a lot of infection on the chest so one year there and then cough, cough, and you know, you have to attend to an hospital or chemist and a pharmacy. Sure. And after they contact health personnel, they are not sure. Maybe next no one has a shower. And they shall know why it's too late. They drank a bottle to see the bottle. He said, and I put you behind the city sans and it's mine. They treat him. So now you can come as a man can. Yabada oye haji ase oje woman Nkanfoa yen na opi bebe yedidi ebusia ebi nka nchere ebokojade ndamanara no che yakojade ijado so yakojade obokoyenanum okoyenum da no no ejiba na didi yimpenfa wada shop ya no monko mami mu akwaba eja bocho gbe wa no neso shop didn't dan na ba ejuma no wudu hugwa aba je wudu hugwa okay but you wait somewhere wow I think it's gonna was in that yeah, retail. Not your wholesale. Wow. Now, your motor or distributing Zamaso. It's a word delivery. Yeah, delivery. Wow. If say
ya mo nkomo ma me mo akwa ba odimahene ya hene wa yehu emo bag ana jenye ba muru twema na ja mepebi mato a motokor ana je de ma to car kura na wa membi bojo ana de mo to kura ye bo nti anwa na no tin tomatoes nso no ho hyehyɛ te da sem fa nde merebe ye wedding na wa aba ne de mbe wedding na wa aba ne de bibi oti de mi a no ho hyehyɛ te da bojo eba ye be ebusia madase yenum nsu na yenu keda mami yehwe drink shop dia so de boyinchirem chemje say mfadina ya bai ban yabi what a drink yeah wo be go product no you tell now you fresh yeah alcohol no there was all kinds Nkanfoa shopping create ideas. Osi or your wholesale na retail into on phone baby I walk. I reach in Facebook and could say that when I'm watching for my phone number another as I said that oh here fuck one. Me number 054 64 54 188. Yeah, that's it. Yeah, that's it, papa. It's a create ideas. Create ideas bench. Oh yeah, Nkanfoa. Ebe ye biato, ebe ye biedi. Na mayenko yansa benkum na yankadi nkomo wo. Oh yeah, coconut shell. Cocoa shell. Eye cocoa shell. Cocoa shell. Abentia no. Seri onya round. Na so mo tibia Nkanfoa abedi. Maybe me aponomete ya Nkanfoa ebenye bi. Yehu oye Samani Barbering and Saloon ma yambago na yenzi mo hwede oshewa na tada ifi bebia ifi eba Nkanfoa na atepapa ibinya no Nkanfoa no Coastal Television o ma wonwa mpan kra na kokochila aba abante kokochila aba ebusha me komo na chanada odu hugwa na ahwehwe ibinya kwa aba wodimahene wa yeah you know kokoche ebo so ya bedigwa na hini oh wacha be afia hini o ndo mfe be 3 months ani be 3 months approximately wow ebena adwen ebena asam na obo wuti mama isusu de ebe dem business yi wa wacha be that say mu wie school no 2 years ago University of Ghana Lagos na me and service here and then I felt like nah it was try it so one I was just now more in the businesses nah me chance on the way and after doing some small analysis I realized that business are very good wow in as much as are very good and challenging out there
I had a crash here, but to busy. Then, no monosana may Sunday apply for masters. May apply for masters in TC Sharon right there. Yaminado Mosumea, a mock for Fubisomia or UCC. So, wow. Moko numbers we are part time and then schooling at the same time. Wow. Minoricas is young watching more class into from here. No, we are very Moko Kumasina. Classes. But that's it. Sir, at the cocoa business at the Toto or your office, Bosunusa, Akutia, a bagay for a hint the power now is to see there and check the BENYA Bay. And I believe that one thing, you promote respect. Yes. And you may be also sometimes say you this cabano. Or you know, yes. In as much as be the me branding if you ma disrespecting people more than even now. But people know that I could originate the Mazi and then with office work, you know, the career with the work I'm really 6 hours uses comparing you to Monday, you know, me a friend of bookkeeping as yeah. More there could be pays more than way more than office work, you know. Wow. I believe that he has a from with the mirror, so come back, was some the disrespect, Kaka Obemono, Nkanfoa there. When I want to be 1 year, Nkanfoa or the Wubu until first of all, Nankasempo. It's not info. How do you feel? Sincerely, I'm proud because man, I'm making a word, you know what I mean. Next, I mean, Casas or doors, because I know people, and then there is this small political affiliation, okay. So people feel like more year baby in a 6 year could be not. There is this perception. Recently, someone was even telling me, no, be a catcher me there. I'm catch paying be our constituency no more there. How much your boy in a boy more year baby in and there could be not. So that is the level of disrespect and for woman. 1 hour you may be out to them, but I want to worry them. So I believe that someone can say what no one was to see why you bookkeeping another wash will and for so woman. Can be in a booty a cheer there. So let's say that by well school in your degree when as a year or my could be the disrespect in this way very high. Very, very high, but nevertheless, you know. I don't go above. But that's it. Until could be the man in your hand and I did you. Sometimes, Moko, Odebu, Jokwa, I agree, I'm a better. Wow. Commander Queen 1 as 18. Time I mean, you view all these sources, you know. More me uncle be so to be a town. Now, I'm not customer on you to listen to Kakram now. To not say short in part, a well links to a town, home will be. Into 24/7, another and be upon. And now 24-hour economy, my album. Oh, Mutum, you sometimes 10:30, depending on how our system, the woman, we both nature here, sometimes here. Boys in the border watch a result. Sometimes we to now for my 10:30 to 11 and Sunday be a map on but map on in terms of 8:39. Team about the port with the man. Youth, what a show. Mental this year. And then, where we are scoop on yet, my yet, the G. What up to Nkanfoa? While quite a second, while Katie, while catching Nkanfoa with Japan. Any advice? I put you on the mama uniano. Whatever that say, I think what be a perception in the minds of youth in the day. You mean your men? Yes. And now you know, so you pay office work another year per day, ya benejuma. Until most of the time, you ya benejuma another year office work, you be a Juman can think it's a way to train young way shape be braino. You wouldn't be. But the major marketing can see out soon. Say, yeah. Sometimes ultimately yield good income or the mounty. My foot on motor in there, the mammy and Yaquadre say, as wide you need to be there, bear for ferry to enchant, for a new bureau to enchant, not for only nourish him, let's say, and yeah, obey ye, I'm a warasso.
I say if you show Facebook I am fan no go phone number other friend na we are politics oburu hwehwe again na Nkanfoa station just opposite the pharmacy Madam Vanderpool shop wanara yes Samani Barbering Saloon here na yewo we are close to the station it's Odo Highway bon here na operator offer here 0554488472 it's here call all event be a pede party a pede etubezin wedding reception bibiara say what friend na baba na ya be say one fine good yes so yes papa see Nkanfoa da ebeye di ebodo mokoye onara na every ya yo twetwe nkope na ma yenhwe yewu da obu enti ebusia yedibesi na mpempedi ya kanfo yedamo na yedasida yedama oye edwumaku a waye ho ne pe ne wona adom wa we hwe na sen ma yedi djubede otiremi no yedi abraho no yanko na yanye kruni na Omar bin Abdallah mama v Sudi enonye ebushafu na yanko na ekedu nkomo na yemfa oye community connect so yemfa mre ebi yanko na yakwate do yada ho ase ojo fu me ku ku eje mtese yo me yan fanse dokun ye ze brogu nsu adichi ana ya akwadwo yadwoa chisa adichi ana ya ka ya ka ya gba disije chisa adichi ana ya tutu yetutu a igwe na yedokwa ekugwe tantri so mama na no ye ansa na manso mmai ami so me sha aseso be 30 years se wan poje we hia bi nko ya ka ma ya mo difference o me de ye we so for the taste ne ye wa atapo na so ye na ebie ye wo be robo wo ne bi so robo enyim ma robo enyim na no wo de ya ba efu na ye de robo abafam ma robo enyim na oyi na ma robo wo mra no nya la ondo me yempie finti ne ye de toro na ma robo onyim ano idza eduru dokun na atapo na le eduro edura first ya de man wo ya na ya ba efu ye de robo afam na robo da ko ne de se yar ka ombetu but dodu wana la piama robo enyim no ombo etu nti na yede roba tuoma na dokon dodo are de ya na yin roba enyim o dokon de ta opia dokon papa we dida ano nto mo roba enyim to mo roba enyim a oda no di mo roba mo difference o mo tantri station edu fashi station wa mo ba no to fa na be su mama dodo a mo fa na sela edu station kala e su mama na no to ofe ma beku esha sire nyo dokun nsha dokun mo meje abanza mintum abre ntse nwa no ohwe wane ebe ya no me no wa ya yo bi nti awoye na abira na da ma obe man so ebe amme ye na no so ye na mabira ye na mala da ba na nkomfa nti adotutu ho a nkofo pii obi ton baye obi ton banchi obi ton oye ndame pii abira de nti na wo ichusi de ebonyo de konata ncha ami mmote mna nanom ho adwuma mna nanom adwuma na maami na adwuma nti mmote na mo so me ye bi mna na ye no o fran no jai ma no ba na mo so ebe so o fran ye so jai ma no so no ba mo so ma afuna tuma chira o ye busha santan oni dwuma da wudi mama inda abafo dokono no binum wode hataw rubber wode tu binum so won fa wontum awo ma anna dokono pampede kudi da mo rubber na wa ba ma no wode tu dokono ihunu da
Feel the bath from what can on my one so I it's in the farm page, washer, Robert Cacra, Janica Cra. Mamma put ya there, the corner where I need neither, or can obey any. Son of the Conny be way and you so in the boy head and till you do that one. You say, I in ye, or be a what I say, area. So, everything can add the oil and Nkanfoa community as well, Papa. And now, Kumaha on your painful. The Master Assembly member, Honorable Benjamin, on your new committee for there and there, I feel community connect. Never can say, well, Nkanfoa community. Okay. Where too? The Bakodo Yabo, or your honorable member, now by the Papa. O Sunday, kon power for the tomorrow and to Tibiara, Mortimozimum, and the Costa TV Community Connect. No, ya Baba Tinas, you mentioned Papa. You share damage media see or ye Pedu Ngobadu. I want now you to na you share the media, Mr. Abakazi, Pedu Abakazi, you share the media see. If you are you call or ye Abra, now you could share equal to the media do. Honorable some members being here, I am Moses Arthur, the man sooner, honorable member. No so our pedu no so boy men come on otomo ye fi pedu no ye ba se no call oya adisada ye go kidi the medwedi wa tibuda ko electoral area na pio keka ho ye fi adisada no ye call oya antem ye go kidi the medwedi bi wo ho ya akọ shechi ye kidi medwedi bi ho ya akọ oya tantre oya ayiko electoral ye kidi medwedi bi ho ye fi tantre ayiko ne ababa kansa oya Nkanfoa community me enne e community connect ni etu na ahia shado ye mebo oya ifida Ghana 6 March Independence Day na ye kwekiti inti ifida himfiri ya akọ oya Jubilee Park 6 March no ya kwhwe ennazimba aban hihyenti ya ba maze na efi etum na ya march na eze aban oya ninsam etumato nnazimma wo oya Ghana ne fa na hinara eda ato hunanyim the man na enda ye kese oya aban apayina oda no oya president oya national address oguda otuma orkasa eachede Ghana ye kwananyim papa nti fidazi be mewo biara ekite o phone no eten wo demo for wo firi photo oya Costa TV ya ba mazini ti biara obokodo wa 6 March one ye tuna da bra oya nnazimma na if 6 March ni bia za ka echi biara eboboa me bibia so etum na ewie pe the man so no oya nde aya finfirmanto nsamchofu ku nyina ye fehe awana yetum yarako 2 o'clock nsamchofu wo finfirmanto nyina yerisia wo oya pension house ye kwekizin komo akwana pa oya nsamchoku juma no eba modern na fie tumi yezi nkita ho be biara wo ebi wo fesu bi wo praso ebi wo oya mankesim ebi wo asefosu na pio kaka ho ye nyina ayikwa akobom na atwe nkoma akwana pa eba bo ma Ghana etumi afo ne tempefura nsam chiro juma no ihu nu oya nsam chiro ye hu da no fi aba musum fi aba ya bomate de hitam na fie tumi da bo ano nti ese press and chill eyina kwekisia na yezi nkomo na ya anunum na bibia so etumi awie pe each the Ghana ye kwene papa about Tasran Nkanfoa man ye yina ye hina family ye famboa zampen for sara wo ye so anso ben wa family awa wan Nkanfoa kuma so baz na etumere no so bombaza to ye wa family thema ende anape ye fi oye Costa TV ye tumi ye bai no e ba no as papa na sin kase bokwa ma chief driver aba maze na fi otomo kan jojo oya ahmachi bisibiri the master na camera people oya Onia Philip the master na oya MCR Ben no so e ba de na asi ankasa ye le bia so etu na ye pe ye ko MCR wo studio a Onia AJ no so ho a otomo oloboa the master me V no so aka ma yetu me bai ma ye hwentu ya otomo okran the master na oya Susan oya administrator no so otomo boy me bia otomo okran Onia no so bobo wa MCR wo Nkanfoa no so be na obi biara ai na famedi na mamuni aso ba aramam sign wo ya studio nti ye kwekiti aso ba za otomo wo o se na obaka hwa wan bonizin empefose sawu ye hwe na wankisa nkohwa ahwe miza na bia kanfu pa mempa ba se na hu ye hwe pa za ba mazna wa hwe na otomo jo dase aso ba mumuna ma sign nti yankwan era sir ya yankwa no kwa mi da kokwatel wa gba no ma de pa wo da ende idibu pe mu ye
Nkanfoa. Yeah. Ehwem nsema kokochil. Ase de kubie. Oye odumanko jepada. Ona wontoto. Wonua. Ababa ne wesiesie fefefe. Nti yabada kokochil ase. Na yada Solis Sport and Restaurant. Yada na ase. Yada oye dessert gift shop. Yada no so ase. Yada oye King of the Universe. That can come with better materials. Yada no so ase papa. Asobe. Kamo. Na abadalo no me ma sisi ala ma akwese star. And America cho no cocoa chill. Abade chill. Cocoa chill. Coconut chill. Ah, cocoa chill. Ewo. Na masuma mizo. Kabo enokwa yenda brent na ase. Na me so no afraid that iti ye kwado ye na sama aboafa wa ye mwa ma enwabiri another inde community connect no yada oye NPA National Petroleum Authority yada no sase papa edwumaku no what's use gas use gas na fie wanya kono osa na ndai adagiri nyiwo ikuku ibiri wa na enyina na mpanyira bi nyiwo iti use gas na fie wanya kono ebusa yada NPA ase na yare da sisa na yare da oye edwumaku ahuru nyara wabo enu Elisto Ernesto kamo yankwa mamanda Ernesto Ventures mamanda Ernesto Ventures ase that one so wada homa ai ahoderen wade abua na yare da Ernesto ase no so na yare da oye edwumaku a warboa na won so edibana ahuru biara ye bedi no won so wade boy yada ho ase yada oye Lady B Food Ventures anu prenda kom na mada kom Lady B Food Ventures yabada ho ase won so waboa Solis medin kana Canada Solis Sport won so yada ho ase papa Solis wa yade won so wa me heduban nti yada Solis fase da won so waboa na ebusia ni na nechi no yabada na anafo a otoda kono Nkanfoa hen yabada na ase yada nebusia mpanyimfo a wowo krom he na no yada ho ase yada honorable assembly member osha oye third rate Nkanfoa electoral area no yabada na ase papa na yada ebusia free na ase impo yaba no wanya wa wetu na hin yaba makor mamanda na ase ono no jibedi bi odabo bade osi a cry on the altar a cry on the altar orabado wo oye second match nata judo ribeya zikisi ne Friday 6th match na jumedi otedam no obakono nta won Nkanfoa da mopocho meyu mfemfi jumedi oye mpabo kase pa oye mpabo kase Sunday match na nkese oye man Ghana na afidida Ghana su yenye 69 years ne nwura mpa Ghana be ya na yerba iyo ntiboti biara ye bokwa akote ebi no nsia 6:00 PM na wo hye jumedi na se na shanen so do obakono wa so na siudo wo oye Nkanfoa he ya oben oye Old in Lodge Old in Lodge owan Nkanfoa awon jumedi obotrem na obokoro erekwedu kroma nya ofin Nkanfoa rekwedu kroma ewo na aso no ohye nti shanen so na judo ribe ya fo hu shembi na waso mpaebo no kajibo sana mpaebo ohia papa enti ebusiafo kamo ya asoba ansa na ebutin ese ebu ni na no ebada oya GPRTU for asopapa oya Nkanfoa branch ebada asopapa master oyin mpemfi nyina ayan Nkanfoa nyina ebada no aso sana bia wutumuzu hunu dwuma no ana nda ye 200 na fi Kosa TV ya baba tenasi nti yen wo so GPRTU fo za wetumu aya aman yen wo so papa yana maame no so a wutumu din awa wetu ana pete odeda kono hye wetumu za aba maame eno ba tampa ye bin so bebe wo biara wo so turu ata hineti Nkanfoa che de eno wa gyan wa wetu yi na na ze etumu aka biara obebere to be no Kosa TV egbe hin abo na to di meji bi abokodo Nkanfoa opere be butwa so ya crowd ebutumu ye asoba mu ye na meza na no mpefisi so wana Nkanfoa ho za obakanfo egwa nti ma so ma ya de papa na me etumu abakura eta chere kabo wasa ba no kito nsemi anya aduro kito nsemi bisu kito msem Adama chief driver is sino oye
kamo mayenda antekua yo yana maame bi oton impua brede banchi nukweri support magoda boto ha kamo muntum nsua eyo odimpua muntum nsua odimpua ode kasa ya oye kwamel na se kwamel nso bedema ode edimpua edebra na ase na antekua da ase wa hihye mpua kama yenda na ase na yema ne mbo na ye alright asaba am da ebokori adante ku asaba papa yemom za yekanda Nkanfoa community wayina za wa bia yen woso yetima pi hansa na yetumi aba ba te Nkanfoa nda ye be no wodumeti bia weti bia oyo oyo so nkokra nti yen woso wo oyo za Nkanfoa etum na aya amahin ankasa iba chede abirfofore ba san yeti aba oyo Nkanfoa krum ne ababo wodumeti bia etum awie pe asaba ana medimedisi yo ana edibesi yanda yisi jifu sase yisi jifu umba na ya right awon na wa me yedu pepedo yedu nche ya na dada yisi jifu alright awon so umba na ya pa thank you ma wa ya do ye abakwasa bi sida Nkanfoa na afion won tan ye Nkanfoa na so nda committee connect nti yisi jifu wala obaya kafe oh e bada wasi da so ya de ha na brema man kwan ma yedu community connect ye de besi yenyimara Assemblyman ma all prede the sende ye bokọ na bato posodo ontu bankere yubiri na ya to aban kukuro mefrini we yin den daba ebusia no asobe ye the sende de ye kwa 6 match 6 match omaga na fidida ya ka match ya Independence Day it's Costa television also wala wonyima wala wonda bye bye midine kwa amna top Nkanfoa de idina wada from ayi kwa amna top bisa abofo ba ketekete mpo a na se we hu ma egbo midine we ka che na abente na odwo fufuru a na de egbo wo eseyi kwan na na abofo ketekete mpo do baba mu dwo fufuru mmoko ice kenke na kunkunte dry egbo dry atoko na nkate na egbo a utitinu mbar water ejuma meyen otere ebie no sa ekofie so so maze canopies ma he table mattress ninwa ni ya me bi ma he mbar no ntane ne de eba ha bi ye bi ato ada ba mi ye bi moye nkaten ntani bi ofan nyama mujuju ni na fufuru mu ntani bi ko fo no wo bojo na wadu ho azuko emo se oba na epia mmara ato my wife no store no che me fi den yude ona eba mmara hina mbo na epia bi ato na da wa from baba na be mo waye opposite their backgrounds wo ada mo tone ye mo coastal kakawa ha and nam frozen chickens nam wo drinks so ho mo biscuit wo ho mo rice cookers na azo so kaka ho na take away packs na aze anwa eba ha benye bi wo zama kaka bebre by his grace bia benye bi na ato bibia hwehwe bia epeda ya nka katankwan benye bi aye nkakra benye bi aye epe nsu ezaka with the gezi udwuma biara drinks na ade bia benye bi so so tenamada na no ewe ya gbe menhwere by his grace ebi yebu edegu yakoma ho a mota na cook na for biscuit kan hwere butu ya agbobi idegu yakoma do na okere by his grace di fi Nkanfoa bara eba Nkanfoa ebenya ewie mo agbe ebeye mo yenwi anka woje na menje bi maso menje mede wa ha na yenhwe de by his grace di eba ebusha mebu ya no ya pesco Each and by his grace in Nkanfoa eba bi edibere na ato ejira hakote da dubu wa komado ya na ti medbo kofie wora da akọhwe see Pacho family tina Mr. Ne family tina
Kosa Coastal. No Nkanfoa adeke masalachi no opposite. Abotana ase. Metwana akwụkwọ nam fish towel kotodwe ntin ne nyinaa ebe benye bi wɔ ha de. Na me dam customers asepa Nkanfoɔ wɔn zum hwambo. In fact, some kind of ways me am was na mufua. Me yon sere wɔn so wɔn nyɛ sere fan. What has no yam yon campaign cho no wa atase. Nti me yɛ gire wɔn music go ho ankasa yam show bebree. From Florence. Mbeto enam wa Gina Coastal. Oye good pa. Ha na yeto yen. Ekroma ha nam na oye fine pa. Coastal ekro ha but obekwana nam wa ye dadaw. E use onye. Ma to do 2 times so nti ha nam to me. It's my customer oye fine. Sunday ya ba traffic watch at crime den mpo. Sundays ya eso bagi say e de ya be fa traffic watch. Another day no ya asem. E ba number from order the phone. Say on so meto bi ai. Ko bana apia. Maya carpenter am won Nkanfoa. Juma maya moto ndua na mazindua na abi so mede fundaka abo ampa wardrobe. Edwuma bi a wazindua yen maya bi. Sepere ebo wodando ana ebo wo ceiling. Bibia peda yen wodan ho eframa my baba yamo. Had the titi kasapa ye fundaka se wo maame wo papa na obi a we fima o we busuema epe adaka o ye fio epe adaka odimun Nkanfoa na bo hwebi na bo so nyadan ya bo 2 ye mpanfo as customer first ma customer na lang so opia na ahene ye yeman nti obi a wa ready do opia do yin digwan omomozo no mbra se wodan elukul anelbo ceiling na wiske mpo wo foma awbra yeba ma ndua ni bi mede kul na mum ayedan etua na nkaka akra bosum bia kakra bia de mama hen yeba je senyi carpenter so ore yakra awbra anya yebokọ yakobodo yebobo ceiling yeba bibia ma na ni na na chi etua na nkaka akra ma obaya ahin na ahen ho botan yin adwuma ye na mum hia kira so nya kira na etra Professor Mars nifi o Nkanfoa etra wala junction na somre no wo ho sepre papa ewunua ndua ho adwuma bia epede yen eba ha ye bi shop no ye Heaven Gate Furnitures aye won Nkanfoa ye bibia mpa abo adaka bibia ye ndua ho adwuma bia awo fabra eba ye be ya mo banu ekujima mo Nkanfoa Grace Event Center you're opposite Roman Catholic Church na ada yawa wa hani se why wedding why party why yibi and evening why ada wo pedal school kumpo aba ha wo bidago Event Center na eba hata yawa sport wa nyame bia wo ma obo ma mo na wo na ediba yawa ediba so wa mutue tu zafi na English water to therapy na nkwan appointment kwa na ajuwa eba Grace Event Center da and yawa nyame pi wa